si whawhiroa i sunga i a Pastor William ma foe, o le a whaasoa mai le mana siri eso le tua le liwina ai. E loa, ke whaarongo i nale anganga o le atua le leita e ao. Ma lo iei fo i le leita e ao le maftanga. Tana nei ko whenisi o lo whaatau i a te ia. He loves to come in this kind of conference, especially when we talk about him, the third person of the Trinity. And he's here. And every time we come, he'll be here, and he's here with us. Wave your hand to the Holy Ghost. Hello. Hi. Praise the Lord. Whameia le tautinonga le tama. Ia e whapena fo i se tautinonga la tau. No le pauneu se avanoa. Whapena fo i o na tulai ai. O le nusu tolu ne tau sanga le maua maftanga ma le anganga pa ia. Pato a whawai le te si iwa tolu. A o unga lue i ngā luenga le Youth for Christ. Pato a umalawa le malanga pio se priski le afe iwa se lau iwa lua. Le sa 𝐓𝐑𝐈𝐁𝐔𝐓𝐄 crusade i le Apia Park Stadium. Sa te lia ai e tofilau ma nisi o le pale mene ia Iesu e vea mari i whaola. O inana tiklea ai e tofilau ma le malo wanga sala Samoa. Ina ua uma whati tele lua o vale lia ma ofa. Ma whaiele ana pongi. Wha benano whaiele masino November. E no manua i le atua. Sa o iai le pōna whaiele whato e senga whapitoa. A Samoa. Tofilau lava sa whai masui. E wha benao na vala au i le atua. Se i wha maangalo Samoa. Ianga salama se wa e whatanga ina i neia wha e whaaleanga ina lona te mau a inga ma lona sio manga. O so o ai ma le ai o se talo susu ma mana tua le o lenga leita mali ma leita ma a mole tātou te talo ia toi a maini talo malo. Te imila nei wa ova malo talo ia ua iai. A tongi ei oe te foa i se talo. Le tali le nā le atua i le ana pongi ma le whaato e senga Samoa. A o le iwa tolu na langa mai loa ma le anganga pa ia e whaamanuia. Le iwa tolu e lua perfecta na o atuai o Ray Harrison and Ray White e lo le lea ta vale o umaia al sunga e ta vale. La tau ia na la tau whapenao na prophesy na la watu le mana i Samoa ina ua wha. Melea ia le li o inana amata mai eisa ma ua maftanga ma le anganga pa ia. Ui ale amatanga tele meu te le mamalama. Tele meu te le loa. I was taken by surprise by the Holy Ghost in my own life. Me tonu ale ka ole interpreter whaila unga au ke popula whapea po aia mea. Especially people begin to laugh under the power. Demons manifest everywhere. So sto inga mea u whabenana wa ia manifestation o le nganga pa ia. I mean a manifestation o te moni. And then that's when my trip with the Holy Ghost began. Ma matona ia whamamalama ia tia ulea mea, malea mea. So what I'm going to share with you even today, it's all those experience and the journey with the Holy Ghost for the last 23 years. O le tausanga lei atoa le sfuru tausanga o le Holy Ghost conference i Samoa, sa whabenana o wala au i le atua, pe fina ngalo ai, e whamaile li i le lei, as long as you desire for the Spirit, my Spirit will keep flowing. So lua whamalima na matai le Holy Ghost conference lea, o le tausanga nei atoa i ere se fulu, and we are looking forward in 3 weeks' time, we will host the 10th year of the Holy Spirit conference in Samoa. Sa visita o foi Pio Sepriski i lesi Felnisi, and he was one of the guest speaker. And I don't know whether he still have the strength to come again. And I will invite him next year, because this man is a key person that the Lord has used for our nation. And we'll never forget him. O le mea ia alofa le atua whamanuia ia te ia mese fu whanga uma lo tau mawhaifo ia nei au auna le atua. Nei la tai au. O le mata upulo na lua lea wa mai te tala noa tuai. O te ta ua o le phase 3. This is the phase 3 of the work of the Holy Spirit.
Phase 1 lera tala noa tua ia na pō. Pe on tātou whabenano tō whafonga na pō, I mea whāsa whamanino ia te oe na pō. Me mua o lo iele mana silisili le tua. O le mea lona lua, o le mana lea o lo ile a nganga pa ia o le atua, o le persona lona tolu o le atua. There's a Father and the Son and the Holy Ghost. This power is in the Holy Ghost. That's why we need the Holy Ghost to come, because He will bring the power. O le mea lona tolu sa kawa na pō, you have to go through Jesus Christ. He is the doorway. There's no other way. You have to go through Jesus in order to receive the Holy Ghost and His power. Amen. That's why you must be born again. And I lema whai ona whio maile ngang pa ia o le ali ia te oe. Ma pūlea lo tangata ma avaturu ma losi ma lona mana ma mea uma ia te ia. Pea whai te le whanau whawina. Nā mea lein taur whanau whawina ala ia Jesu. Ane sau oe le toto le tamai ma moe. O le toto le whea ngainga fōu. O uma le whea ngainga tuai. Toto manu. O le whea ngainga fōu. O le toto le alo o le atua. And you have to go through the blood of the Son of God. Because that's the only blood makes us righteous. If I've been out of my world, that to have no enter the Holy of Holy. So, we cover the phase 1. Or the phase 2, on a link in the Taupula, Talanoa to a Natai out. If I bear phase 2. Or there, I don't know why Yesu was Sauling on a pair. O le saula leo le nganga pa ia o le asau e whaola lo wanganga. Your spirit before Christ, your spirit is dead. Nai ta ua e Yesu fa mai tū tanga tōti e tanu e tanga tōti. E ia tanga te whiwa ia o momo tanga tōti. Amen. A whai tele o talia Yesu o el tanga tōti whialua. Nana e ola mai ana e te oti. E oti lo wanganga. Mela na elena mo miel whanau whawina ina ia toi ola lo wanganga. A e whanau whawina la ponise o na pō vi ia le li, wa e ola na pō. O iei whalama le nganga o le atua, but the power is different. Ta au while mai me ia, pule a oe petal tonu iei, but my responsibility to this conference, I will give you information. I will show you the scripture, and the umi tau sanga no polonga I fo ima ule mamala mai. I was one of the people that go against everything about the Holy Spirit. I argue with my brother in Christ. Then I begin to believe. The moment I have the knowledge, the moment I believe the knowledge, then the Holy Ghost show up. Phase 2 la leo tato o nei ai. When it comes to the power, e se la wala mai le tua me le ia oe. O le whao tanga e mai le nga o le tua fa fangwai o fa ola lo wanganga. E pena sa o Yesu e Ioane mta upulus fulu. Ioane mta upulus fulu fa upulus fulu malua mai o tu mai Yesu o pefefe la so o na no fo tu tonu ai va mai o te ia le tuo Yesu tu. Ana tua Yesu falia tu o lima ia o vai ia o lo tu lea wa o le o tu ti lo tu lo so va mai ona feula lo le Yesu va mai ona fa benale ona mana va tu Yesu ia la tu fa tu lo Yesu la so talia le anga pa se fa mai fa po fa mal mane alto fa fonga le fionga le tua. This is the phase 2. Phase 1, you are alive. You are a soul that living. Wa ola lo wanganga sai le oti. O lo whamatala na e Ioane lima sa upelusu malfa. Te mila lea wa ola lo wanganga. Wa iaile nganga pa ia te oe. But the power is a different thing. Second phase. Pai tau mai wha mole mta upuna luasfulu manalua. A luasfulu Ioane. Pai upe luasfulu lua. Wa ia whetalai atu lea mea. Ona mana watu leo o ia, ma whape atu ia te ilatou,
Yo tau talia le nganga pa ia. Talia le nganga pa ia le so o te. They received the Spirit. Ai o mai for kai mi ola kalaka ngalu Yesu le langi I lunga le maunga olive. Ai ko fa mai Yesu le so. A wala ko ke ese mai Jerusalem. Ai fa kali se ia fio I fo le nganga pa ia malea. Male mana. He breathed the Spirit to them first and said, receive the Holy Spirit. Ai le alu le langi o fai ai, a wala ko ke o, because there is a second phase of the work of the Holy Spirit. Mai whakali lai o Jerusalema, se ia fio ifo le nganga pa ia I lunga ia te auto. O no tau mawai leo le mana. O le mana la le tatu tala noa ai. Le sa o abatua ana porta, ngata whaolaina. Wa yelo wawa noa e tali ele mana lea. But you have to go through the baptism of the Holy Ghost and fire. E lan baptisonga na lai o lo iei tono le fionga le atua, lo iei mate e torsu matasi, o lo iei le luka e torsu maleono. Pa mai la iei lea, Ioane o a o baptisa au tau le vai Salamo. A iei tangata le muli mai a tau, na baptisa ia te tau le nganga pa ia male afi. A oi le tangata. Oh, Yesu. The baptism of the Holy Ghost and fire, Jesus is the baptizer, not the pastor. This is the big mistake that we have. So ngai whawhengainga tau te le baptiso tanga te le ngang pa ia malea. O Yesu na te whai el baptisonga lea. Bawal mea tato e whai el fasino, ma whabenana fatino. But Jesus will baptize the people. Me voi lea, a whai vai loa, wai kare se whai au fiuare mea, e a koe le papkiso a makanga ika. Ai sa, olo mangako o e whai el papkiso nga. Le ai, e leo oi. O mangkua i leska maloi, o sa mo sifo. O whabenga, karo whawhia i lang koe ki a kongo lea. E le ai ase mea, ka karo whawhia, ki ki lor ki a kongo. Pe ka konu whawha, sa unu whawhia ia ia. Whabel ki a kongo, ka unga whaisa uu. E koe anu waku lor, whawhia au e mea, au kama kirkiri a monko, kirkiri a monko, kirkiri a monko, kirkiri a monko. Mai whawhia au. Mariela usunga le skikiri nga mangingi ka ko mele fa. Kikiro ko maro ke palau mai gloria ke palau. Ma foi sa, mo force fight for the fight au le mea ke le faia. Pap ki songa le nga pa ia o Yesu, he's the baptizer of this Holy Ghost and fire. Pa wan me ka ko fai, o le wao, fa kingo ku ia Yesu sa pap ki songa. Are pap ki songa kai ole siaso. Amele. Pe nga ko kafa, are o ngei kai ole siaso. But you must be baptized. There's no other way it comes through the power there. This is the gateway. O ngā hoi ngā usua ia uia. A o se ngā ka sa fia poko. O se ngā ka sa keke. O se ngā ka kere ka kongu ia mea. A ngā wau malama mo o kalia mo o karikongu. I was baptized with the Holy Ghost and fire. And I want to offer to this conference, any one of you that you want to receive this power, there's only one way. After being born again, you need to be baptized with the Holy Ghost and fire. But for you, my brothers, you need to take it, believe it, and take it for yourself. Amen. But as long as in the scripture, we have to believe. We have to take it. And this is the perfect word. So believe the word of the Lord. Oh, ina, o face tu lana, te mau le mana le. Me ia le so. Brief ye le ngang paia. Ola la to wanganga. Awa uman sau Yesu fato a sau mai. Fato a sau mai tunga mau wa uman sau ni al faultanga. His death, his blood is shed. So therefore, yes, they receive the Spirit and their spirit become alive. But me lo le Yesu fakali la ko keo. Fakali le ngang paia fi nunga ya ko. O il pap ki songa le ngang pa ia ka kala ia le kua le meka le supernatural power of God. Peke le kongu ia lau ka le sia pele ai pat for you, my brothers. You need to take it, believe it, and take it for yourself. Amen.
When you are baptized with the Holy Ghost, all the supernatural power of the Lord will be opened up to you. And the Holy Ghost will take you as a journey to the spirit realm and the spirit world of God Almighty. Tele la mea fa bena no fia. O fatwa ya tu to ya le lu su to tau sanga ele kai. Le kai. Makau kia le kele o mea o uma le kia fa mai Yesu langa o so vai. Kele me ki fia ba kia ko. Ai fa bla. O kele ma fa fa yon kalia. Ai fa kali se fia mai langa pa ia. O ia le la. O le wa o mo fa I loa ya o to. Now, the Holy Ghost is here. It's time to learn. It's time to bring him in our life and explain to us deeper things. Wala fa malkala la apostolo Paulo. O mele I va ia o mata. O mele I fa longo ia o talinga. O mele I o le loto o tangata. Va mai o mele loto ia le atua o sauria mo ia lofa. Ao! Ao le anganga pa ia na te fai loa ia te auto. Do you want to know the deep things of God? Only the Holy Ghost will give you the deep things of God. Meranga elenga mo omia nga o kalia ma e kalia ma ka o kalia pap ki songa lea. Nga le pap ki songa lea fa uru fiai ka ko. Ma ka ko mau ai le fam ka le ka o kianga le o le mana sili leo le atua e fa be nao na ai. A o mal pap ki songa o ame ku. O menge ku. Wala nga yo ile nga pa ia e even manifestation na kasi le fua. Kasi le fua le nga pa ia a iva o nga kaimange makangofi. Kasi la le meo la nga yo ile nga pa ia se kau a mai fa fo fua yo le nga pa ia. Vai fa maunginga o le mele a fa o la inga ele fa pe o ele manga. Ai vai ska ka fa o la inga. So le fa o la inga ngai a o isi kai o le makwale fa o la inga wa mio. A fa mai fa o la inga ai le umale pepelo. Fa o la inga e ko rua le fale e fale manga me ele mela fe nga ngai. Ai sa o nga la ia ile vai ele o yese malos. Ai a o langa fio mai le nga pa ia. O nga la o le a mai e ro me. Ale nga ka ile o me alofa le nga pa ia. O ministry e fikwa le nga pa ia. La ia ko kongu o kusia ale Isaia ta pa suma ta. O ministry nga le nga pa ia le fe kongu ya kako. A la nga kria manga le mafia mai le nga pa ia. Ke lo ko kongu oe fa pengele algo. Kele me la nga yo ia le nga pa ia. Fa o fuo o le nga pa ia. Pa sau fa vo lo langa a o me alofa le nga pa ia wa baku ma oe. A o ministry e fikwa le nga pa ia o lo fa nga yo u me ko kongu ya. O ka mu lo le phase 3 le la fa ku ko fa mkala. O le faso mai le mana visota ia tuai ia tu tangata. Phase 3 o le nga o le ku nga ke saulo e fe suia I o ka ko ka. Nga ke liliu a mea. O le ala me manga o ile ku e liliu wa. Ele ka usini voi le ku ka nga ele ka usini voi le ku se si pe liliu. E ai a manga ora le ku le liu se fam talanga o le pa la le le nga pa ia nga ke liu ai me o ka ki o mua ile tua o no fa no in ka wango so I fu mo ta fa pe nga fa e mo filo I ele nei tu aso o le manga le o le ku nga ya te ia fa manga lo lua va te ya tu vai umo te fiko e mal komiti fa foi le tamatane ma le manga leo le ku fa benga liu o vai e mio Yesu liu o vai le no fa tu in mai you think about this transformation think about this changing it's supernatural ben kana ma for ngaka o nga mama lama ye pe fa fe suia mo lo to si le fia o le sunga te vale matia o se te mawhale anga ia tia. Io, ele nga kalanga. O le mana voi leo le kua nga suia ngaka. Ia, ele mwhai an tua. Ai le kua, le io vai. Ia, le loto ia i se uso po se te ma. Sa ia foina le ola whale anga mai a il taravou. Le ua, whapenao nanga le le atua. Wa mana ia vo ele atua le nei. E ai se kai le ko nga le sa vai al ngaka so solo le manga. Fa ia ona nga lue ai se kalesia.
Ole Ia ma me o o le ia le tau kua whaita li wale liwa. whamtala atu. Ia me o man whaia le nganga o le atua. Ele aiso tātou poto, ele aiso tātou mawhai. Ele aiso tātou. A donkey can speak like a man. Mai sea. A hoi no peo lo whai atu. A manga ola le kua li liu mea. E li liu aha. Ele ai fo ima se whainga kā i le akuanga whili wa ingi mea i lunga whanga ele ngai. E nga ke whaia uma ngai whili wa inga. I lalo le mana o le anganga pa ia. So, o le mea lea i e whapenganga auange e whaavai au whange e whewhe. Pea whaku lea kua ia ke oe li liu se mea. O le mea la lea e malamalama mai o lea kua. Whai! Ea. Fai, e kupo e oka se mama o ka luma o sale walas. When God tells you to do something, you better believe it and go ahead and do it. O ngai leo se mea ke whaia o le mea nga ke whaia. Amen. E se mea whainga kai lea. Test whai kako e lea kua, ngai mea o le whakua kua. O le process la nge le liu. I think mama ele process le fa le liu le kua ma ngai mea, especially when it come to people. O le kala le o iai i kuspai ar ngaka ngali liu le kua le fenga kuai. Se fai ka mal fa upas furu ka wal fa upas furu. O le mo Samuelu ta upas furu fa upono, fa tau mena fa upono fa mo fa popo. Ia leo oe e le ngango Iova. E te perfeta fo i oe whaatasi mai lātou. E liua oe peise i o se isi tangata. O le upulea le perfecta na fai a Saulo. Saulo, sa ngai alu. Ke ruf kawi malvanga ngai o mai. Fa be ngau perfecta mai. Ai o nga fia le nganga le li lunga ya o nga li liu lo le oe peise isi tangata. The Holy Ghost and the power will change you to become another person. Not only will ngame change you to become another person, awa fo yo Saulo ngā le su e asingi le lakoan. Lea kari o le kamaloa, alu e vai pola ile ngol kamaloa, amene. Pape ngā le yo ngā le su e asingi a ke walu aku, fei loa ima le wau ngā le akua, fai e le akua, o ngaka ngā ua kofia fai mkupo i salairu. Anu mali suau, fa paulu suau lunga le ulu Saulo, inga wa paulu suau, laka ngā le nganga pa ia, everything changed. When the Holy Ghost comes, when the anointing of the power of the Holy Ghost will come on your life, everything changes. You will be changed. We will be changed. But may ngali liu ai lea, liu mua fa mai liu ai lea kolonga loko. Liu longa lua fa mai ga sa le perfecta o perfecta ka mana. Liu longa kolonga le su asingi e mai fo kup. What a change. Por ko ngali liu lea ki ka u le radical change. Ma kua foi la le me foi le kupu kako. E kanga ka liu mali e ai kanga ka liu all of a sudden it will change, radical change. Pe ga ka fa fa la ko nga liu nga e ke liu pe ke ma liu. Ah, o e ma liu po e liu e. Pe o le mele mal kus pa yo le manga liu ai le o le ma liu ai. Ala ai le singa alfa maliu a fa pe. Ai ke le liu. Al mana le nga ke liu a. Ai wala nga ke liu le akua. Ile asi singa ke fai kafi. Liu ai sau. Liu ai apel amo liu ai a kopo. Liu ai pekelu, liu ai paulo. Ai fa be fe. Se fa nga ka e manga liu ai le akua. E manga o liu e le. Same power, same Holy Ghost will change you. He will change me. O ia langa ke suia uma kako. Ma power le me e le processo de changing le. E le la ka wai ku pe ya ko. O le processo fa pe. Ka wa ku si lalo. Fa fe el processo. Holy Spirit plus the Word plus obedience plus faith equal changes. Nga pa ia fa popole up, fa popole sky fa popole fa kwa li liu o ele kwa. Si fa nga ka.
Nganga pa ia whapopore upu, whapopore kuskai, whapopore whakuakua li liu ka ua. Whai o lale mele mis. Lale mele mis. Lesi lai misi le nganga pa ia. Lesi lai misi le upu. O lesi lai misi le uska. O lesi misi le kelkong. A ele mawhai la nga maua uma mea ia le proceso le liu. Holy Ghost power and the Word of God and obedience to the Word of God and believe in the Word of God, you will never see changes in your life. Paua leo le mea o mai ingi mea o whelua inga le akua. Le mea ka transformation le akua. Kele siango ngang whapenga i loa le upo le akua ai le uska. I loa ai le uska i le whaia le upo le akua. O isi wa kumu le upo le akua le isa manga le ngang pa ia. See, if you have the Spirit, if you have the Word without the Spirit, it's dry. But if you have the Spirit without the Word, but you need the Spirit and the Word, then we can grow up. Then ang famal karal kuspaya, famay Yesu o upu o nganga ia. E o kwele ola. Jesus said, "My words are spirit. It will bring life to you." That's why the word has to go with the Spirit. And you can never separate the two. Ay mga aliliw lo walanga, Holy Ghost power and the word and obedience and faith, then you will see changes and transformation in your life and my life. Awa malanga faifua. Aka kumaya fa kumu foa. Fa penga fa mafanga foa for sa. Ele ama se me suia. O lo kanga kale nga yai ke fa maulunga ke fia siri ke fia makamua mua. Ma mai la le ai o mai ngai o le vanga fa lai. O le vanga fa lai nga ke fia loa ia mau mamalu. E ke se e ia o mamalu ale fa langi langi lo o liu o ele liu o liu. E ke fa mai kala ku spaiel ku sele isaia e ke le alu mau mamalu ku ngamau. E pai pai uma mamalu lunga langi. But if you want to be changed and transformed to the likeness of Jesus Christ, a paulo le mea ma fai e nga sui kawa. O le nganga o le akua, le upo le akua, le uskai ai, ma le whakua kua. Ia o le keimi whakula ngai. Kelingi si mea e whapengao, e fia kawa ia, amen. Ia ai o le keimi wa mai. O lo ia kako por kalame le so. La le fai ungo le ngai kau. Pe ango fai ku po anga po ele ma fai anka ko wo le phase 3 se vanga wa e le phase 2. And it's a process. E fa so. Mo mia le nga pa e fa ola ngai a umalo fa ola inga papa kiso ele nga pa ia maleafi. Ngai mo le mana le ke ngalue ai e sau ele swinga. Ala swinga fa fonga mai. O le swinga fa pe. You will become like Jesus Christ. We will be transformed to the likeness of the Son of God. Ele liwa o e pe o lau fai au. Ele liwa o e pe o sis kangaka. O ele lunga o fai lele. Paul me ka ko ki kilo pe au nga yai nga luenga le nga pa ia o le feliwa inga o folinga o amionga Yesu o le ahali ali mai. The Christ-like will come out of our life. O nga mongi lo le wa liu o ele. Ai fa ele se Christ-like ali mai. O lo wale ka ngaka fa mawalunga ke ai e ke fa benga loko malo e fa benga e pepelo ma ela wasa. Ele ai ama se suinga o ai. Se vanga nga wa makao nga ali mai folingo ke liso. O le changes nga leo lo fa mai kuspaia. He will change us to become another person. And who's that person? Jesus Christ, the Son of God. O ia nga kau nga ali mai o kako wola. Awa o ia nga faia I kako le amakanga. Pa mai ele heise mena faia ia o nga folinga.
Ma fai ai kako. Lea lawa koe whafo ia e lea kua kako mai la makanga. We have to be Christ-like. I fōringa vai. Lea la mea la whakingo i le mea. Papkisonga le ngang pai. A pe whia whai ngai papkisonga le ngang pai. A whai wai whanga uforinga. You are entitled to be baptized with the Holy Ghost. Longa lua, Paulo le mea e repent. E lua me ke repent ai. Repent se ang sala ngā ke ngofo mai a ngai oso au komeso la mena. Pei lo uso ngai kua e ai au komeso ngai whai amos. O e ai au komeso e whai amos. Pei o le aso ngai ka ofi umai a komeso ngā au ngai koe whai. Pa komeso la ngai whai ka ia ngai o yakule ngā pa ia ia ke oe. E repenti mea ngā o lo langa, ngā sala o lo whape ngā e ola i pēa. Mea leanga ma mea e la o ma whakule kua ia o e awale whaia ngā e ke whaia. You need to repent. E lem whainga sau papkiso e le ngā whaia e hold on pēa i mo mea vai vainga ma le ang sala o lo e whaia. Ale mea longa lua ke repent ai, e ke repent se a onga se se ngā o ai oe. Ma lo ke i le ngā whaia ma mea ngai. Taunga e whapele le kua wha mangalo mai a wa ule skaka ke le kongu ngai mea. Ala sol ngai le kua, I believe. Fa mo le fa mangalo mai a ulo ule kon. Melon kolu. Pa sa pa kisonga ngai, e sa mo fa kua o le kai awa ngai pa kiso o le nganga o le kua. E le kai awa le aswa ngai. This is the day. The Lord will baptize with the Holy Ghost and fire. Awangi e fe fire le, this is a good fire. Fire le nganga pa ia is a good fire. Pa ia nganga ka le fire le fire la. Pa ia le fire le fire la. O le fire le nganga pa ia purify ai o kako kangaka. E purify ai mo fama mai. Inga ia fa benga a bea Yesu Keriso makangaka ko kongu ya kako e ola mai. Amen. A le afi se oli o le afi sini ngang fa ka. Amen. Pa ia nganga ka oso le afi la si dia ku ngai lo le afi se oli. Pa ia oso le afi la si dia ku lo le afi se oli. Melon kolu, melon fa, ele ngaka nga e sau mal fa kua, e fa fonga le mai, anga le fika kua se man upole kua. La ye kon kusveva mai, if you ask the Father to send the Holy Ghost. See, we ask the Father. Ale fa malkala Yesu, ele anga o ko, elo e kamala langi nga ave me le mala ko fangau. Ai fa mai a o ko ka mai le langi, o lo manga o e vakule nga pa ia. If you come, you ask the Father. La kua la vango ya e fa la o kalo tama fa mole e awina maile nga pa ia pa kiso. You ask the Father. I'm not going to ask for you. You ask yourself. Ang kila la sa ko kusbay. Mai abatu el tamale nga pa ia ila to o e o le atu. He will give the Holy Ghost to those who ask him. So when you come and ask God the Father. Kalau me monuri, a uma longa e ask. Ai sa un lo le la fel kakalo. Ora kakalo, ile swafo Yesu. Jesus is the baptizer. And that's why we pray to Jesus in his name. Baptize them with the Holy Ghost and fire. Palangan me fe makula ufengaru. Ora valau swafo Yesu. O yo le baptizer. Papkiso ko. Aolong fa papkiso o le nga pa ia. O nga fio mo lo le nga pa ia i lunga ia. Ma ko fa le illustration nga va ko po o le off. E pe fa off. O le upu baptiso comes from the word baptiso, meaning to immerse and to submit. O le me fa off. Va va papkiso le vai. Ele fa ku le fa off. O e ku mai le lunga o nga ko fo ia Keriso. O le mewa la leo le nganga pa ia. A o le upu papa kiso. E fia mai le nganga pa ia. Ma kua whalilo oe. He will cover you. You will be clothed with the Holy Ghost power. A o lo langa sau le nganga pa ia. Ma ua papa kiso oe. Ma ua whalilo oe. Le mana ma le nganga pa ia. O ngā fua lo leo nga e kaukala mai se nganga ke le iloa mua mua. O ila le polo kailes. Me le seu ke le kan kongu ngam. E ko ke vai merka ka ngum merka si le kan kongu me. Au ke e ai le me nga.
Le mea ke lo anga ngā renga o ke le ngana. Anga whamal kala ala kusi o leo ke se mea lofa le nganga pai. O mea lofa le nganga pai ia whamai au. Wa waku some the speaking tongue, some interpretation of tongue, some whamai lo mawhawhau, only some. A kua loa muli muri. A o pakiso ngaka le nganga pai ia. E mei le nganga pai ia nganga kau kalai. A oro langa e sau. Ku. A oro ke mi pakiso i oe. A wange koe kau kalpalangi. A wange koe ngangu. A wange koe whasamoa. A ia le nganga e watu e le nganga o le atua ia te oe. O le nganga le ke le ninga ke le ilofo. Mai ale aso pakiso ia unga mai nganga le mboro kosia da kata. Mboro koteira la makata la ma. O mboro kosia la kata la makotera la makasi. Miri kono kutara la mama kara la masekara la ma. Lei masisi. E o ia ke le mamla mai, but this is the language. Ai fa mai la kala mo mo ko lito sufa. Mai ai kau kalanga ese. E kau kala ilo wanganga ai le mala mai lo mafau. E kau kala lo wanganga ai le mala lo mafau. O le mafau le anga ke poloka inga le mele. Ale o kula il ka ko fai pese. This is your opportunity. When you come, the Holy Ghost will baptize you with the Holy Ghost and fire. Wa umal papkisonga lea. O nga yo ya klole o langa yanga luenga le phase 3 is transform oil on a mana. Let's all stand. Hallelujah. Thank you, Lord. After the ma ko ya linga ya joy. After le ya no wa ila fanau. After fo mama lama we mai tu sala upu malo ngang pa ia. Ape na yang le tai au suna pese la fai pese. Ai tolu wama la uia la batu ya o. Ai estanga te pia faolaina le tai au. Su mai faolaina ne le fai baptizo ele ngang pa ia pe ele faolaina. Luna lua ai mana baptizo ele ngang pa ia malaf. O lo tai au le nei lolo tolu. Ai so mana onga fa pitoa ona su mai lea. Male mana onga muli. Ai mana flow pele ngang pa ia le lo tangata. Su mai le tai au. We will pray for that anointing to keep flowing out of you, and that power will continue to flow in your life. E lau suna pese lau fai pese au vaenga nai wha, autokori e wha wa watu. Ia o lou tai au nei, o lou teimi nei. Hallelujah. Close your eyes as the Holy Ghost will minister to you. Light
lea tu lava fa mol mole. E se sin sautalia Yesu leita ya, si mai lo wa, si dunga lo wa, pa e stanga de sautalia Yesu. Come. Hey, but say si va mol mole. Hey, but say, please come here. Awate ma. Ano lo fai to toale te ulo to ide ngang pa yema lo na mana. You have to be born again. You have to receive Jesus as your personal Savior. Talo le tuol tama o le ma o falongo i la upu e ao no wiatu ya Yesu o lono toto o lava lea o te mangalo ai o la ngona lo fama walalo o sala mo i le asole nei anga sala uma na ufaya e lo fa mangalo maya o lava le toto Yesu na malingi le sato o te mangalo ai mama maya tia o fatto tu e lo swafa o ia ile ola te tala lo loto il taiale ne fia maya Yesu ave oi mali ave oi ma faola o talia oi le taiale ne talia maya o no Yesu amene ave se pati e via Hallelujah. Hallelujah. All right. Tulai e pena ono leo mo ma le avano tu te pape na no ia il baptizo ale nga pa. Si melo au pa baptizo ale nga pa ya. If you're here for the baptism of the Holy Ghost and fire, lift up your hands. All right. Tu me la lo au. Te vale va mol mole mo sengo fa venida. We need an assistant here just to stand in the front and pray for the people. Any pastor, please, I need them help. Just come to the front. We're going to pray for these people to be baptized. If I forget my Lela fa benao na tua tula no te fa to ese ya ile mai fa maula lo ile tu mai fa la wa ile tu ta nei o te nao ye baptizo ya chau le ngang pa ile ta wai ni mai lo foga sauni la ye talo lo me na tsuai pa ile tua o sau baptizo le ngang pa ile mala. I need this baptism, Lord. I need this baptism, Holy Ghost. Vaya ile tua. Balawo. Awate pole fo tangata na yo tafa. Yeah. All right. Patay mal talo leo la faya. Patay mal talo leo la faya. Le tuol tama. Papatiso mayau. Ile nga paya malafi. Ole swafa Yesu. E papatiso ayau. Papatiso au le asolene. Ile swafa Yesu. Sila yenwao. Father, in the name of Jesus, I ask you to baptize your people. Baptize your people with the Holy Ghost and fire. Holy Ghost and fire. Baptize them now. Baptize them in Jesus' name. Baptize them in the name of Jesus. Baptize them, Jesus, in your name. Baptize them with the Holy Ghost and fire. The power of God. Talo la pengaruenga. Talo. Fire. Baptize them, Lord. Holy Ghost and fire. Borokosia la cara la baba. Borokasi cara la bakotara. Barakati cara la baba. Borokosi cara la bakara la.